Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Komisi benta banyada ya kajing em jugi pat ba na kajing sapriang ki knyang jing pang ba per bat kham tam banyada na kajing bet jong knyang jing pang coronavirus Kamaulai 2020 Social Service Organization hakar pratrek mentab na leber ajar arpau kalalum langi ki para dekat jongka banlet senret dawai hakeleng kisnong ki badan hapo kajeli jong kasnong maulai ya kane kajing let senret dawai hakeleng kisnong ha maulai lalam khamat do MDC jong kamaulai constituency uba tebor pathau Hak jekran berkenang pathau kubor shwa ban sedang ya kajing senret dawai uba tebor pathau ulai tu bakane kajing senret dawai kandang yai peteng nakasngi syakasngi bat kajing senret kan long bet sisian man la kasau sngi hakani kasngi la sakhi lang ru da kirang ba snong bat kinong ilam snong jaka maulai pelun kan top ru ikit khot jaka maulai 2020 Social Service Organization Kajing kumat semut seperti jadi pang COVID-19 ya kabak la kata ha ya mendai tang ya ka ri jongin ri ibro oi thei kena saklat thei tadon ke jiki jumbo da gini yang jepang lawan kata jadi jinong beri man beri jongi kenang leng juga kum lomi kman bangala bande kalong ba kum ke tim nak M19 M20 dekat dengan MDC bagi nongket kam senong juga mulai berkuai sim senjam bagian penan kam ya kini ki dawai long kita disinfection ban yo ban spray clean tia ki ba ki ya man la kasngi ban yo baling ba kan ka dawai yo ban penyap di kang Jepang kan pedan bangin skam kan nyerap tu bangin lat agni Jepang ka ba sirkai kawan ban ini kena batrai ka organisation ka pangadan menswa ke badudan apa di hospital yang panggil nadi train ban sindek penjara dawai ini ka Ranger Security Services Operation ringkat pat ke M20 yo ban ni kam le pratik sputnik snong ngi snong mola ban se continue yang lamandi makani ke jingtu jengi kan nemkut tang mentah hadin sausing selek biang ngin continue kene tak adu bakan kham biang kapor bangin le